Şafii rahmetullahi aleyh. Ramazandaçı meçitte savak veredi eken İmam Şafii. Gündüzü. Hadis aytadı eken, Kur'an aytadı eken. Bırak Ramazanda oturup su içip oldu eken. Ramazanda su içse bolma bolboy. Bolboy. Bırak İmam Şafii. Şafii mazhabının başçısı. Öte çağalım bu kişiçi. Savak veredi eken hadis, Kur'an, tafsir savak verip oturup sudan içip koydu eken. Serge sorum, nege sudan içip koydu? Oğuzunun açılıp kalışını bilmeyiyor. Kim bilir? Ha? Allah tamam içire de bırak bilip içi otmayı. Bilmeysen hem Allah içire de koyasın. Bilip içi koyuladı Ramazan'da. Yok gündüzü. Adamlar vardı mı oroza? Bırak İmam Şafii savak ver oradan. Su iç. Tamam kurgasa su içse bola orozu da. Bolmay de. Tamam kurga ketti de su içi olsa bolmay. Ha? Kararla. İmam Şafii rahmetullahi aleyh öte çoğ alımdı. Ramazan'da çoğun anın hem şakirtleri anın aldı oturgan adamlar öz alımı. Savak veredigende hadis jattaganda bu hadis aytadi. Su içip oturgan nege dese İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin oşol çurda jaşı jetelek bolgon, balagатка jetelek bolgon. Kança jaş? 12 jaş mı? Misal 12 jaş deybiz de biz. 12 jaşka jetilek kичинекей bala болгон. Oroza farz bolбогон ага. Ошон үчүн суу ичип кое берген. Бирок не кылган? Адамдарга, уламаларга ошол доордогу Пайгамбар алейхиссаламдан канча бир 100 жыл кийин дейли. Кандай адамдар болгон? Ошолорго сабак берген İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Кичинекей бала. Кичинекей кезинен Куранды жаттап койгон, хадистерди жаттап койгон. Мына карекелерден Алла разы болсун. Компьютер болуш керек да жакшы. Окуганы көрүп атасыңар да азыр. О кары болуш өтө кыйын тууган. Карыны көргөн жерде барып, колуна кармап, чөнтөгүнө бир тыйын салып, bir bata verip koyun benim balamda sağ olsun karı olsun deş gerek. Turay tutan mı? Şunday. Kararlar. Balasında futbolistlerdi görüp atağız ha. O adamlar maktap ataları iyi bilesi misалы UFC'de çempiyon bolgondorgo kanday remenderdi tagap altın toptordu dünya taң görüp atağız bize. Şunday bir dank bilen beretти. Gerek olsun ulamalar, alımdardı kanday danktayбыз, сыйлайбыз турабы. Бирок карылар жок, карылар сыйланбайт, анчалык эмес. Бирок туугандар, карыларды кыяматта Алла сыйлайт. Карыларды кары кылган аталарын кыяматта Алла сыйлайт. Bütün insaniyatın aldığında, bütün insaniyat, perişteler kıyamatta Allah'ın aldığında, bütün mahlukatın, bütün canlıların Allah'ın aldığında karıların atasına Allah Teala nurdan jasalgan taç giygizet. Bugünkü gündeki dank, bugünkü gündeki bayağı yıldız boluş, al eçtek olmaya kalmış. Karılarga şunday nurdan taç giygizet, görgön adamlardan bardığı suktanattı. Bardığı suktanat. Suktan bagan adam kalmayt. Men dagı balamdı karı kılıp koyup men dagı karı kılıp koyup bardığı koyup. Görüyor musun? Karı kılaylı ballarımızı. Kur'an jattataylı tuğan. Kur'an bu bizim jaşoğuz. Kur'an'a karılardı sıylaylı mınaki Alıstan kareke özgönüp kalktın. 15. sınıflarını Naki? Ve sami'na ve ata'na deyip Kur'an'da. Okuduk, ne kıldık? Başı yedik deyip. Naki? Kaça dediniz? 85. sınıf ballarına atmam. Naki? Karık naki? 20 ay mısın? Hadi, alın. Hıssızınla berişkelim. Allah razı olsun. Sizlerden ballara karılar çıksın. Karılar göğüsün tuğan. Bir bala ustazga barad eken, şunu aytmam ya, 1 minut. Ustazga barad eken, jaş bala, atası jesir eken de, bar Kur'an jatta deydi eken, ataklı bir karı bar eken. Balası barsa da karı eken, ustaz aytadı eken, tolo deydi eken medrese, orun jok deydi eken. Meçitte kızılıp dur, bir 10-15 gün bir bala ketse oruna kirgizem deydi eken. Bayağı bala meçitte kızmat kılıp yürütken aradan 5 gün ötüp, 10 gün ötüp, 15 gün, 1 ay, bayağı ustaz eşteke deydi, uçukbayt, çakırbayt. Anam bana degene ustaz savak alıp beresin mi adam, men de karı bolam, men alasın mı dese, orun jok deydi. Ketir dedi. Bala baykuş, emesi göğünü çögüp, jolda baratı bir darat nasılıkta buladı. Tuş göre degen. Tüşünde Peygamber aleyhisselam'ı göre degen.
Пайgambar aleyhisselam baladan ne oldu balam dedi. Ya Resulallah ben Kur'an жақсы көрөм. Kur'an жаттайында барсам бұл кары мени албай атат. Kur'an жаттатпай атат мени. Үйгө кетип атам дейт экен. Дегенде Пайgambar aleyhisselam түшүндүм дейт, балам кайра карыга баргын дейт. Мени сага Пайgambar aleyhisselam жөнөттү деп айтканың дейт. Дегенде баягы бала айтат экен, я Resulallah, барып түшүмдө Пайgambarды көрдүм, Пайgambar жөнөттү десем ишенбейт го. Түш деп коет го, балким көрбөгөсүн деп коет го десем не дейт? Баягы карыга устазга зумара деген сөздү айт дейт. Бала түштөн ойгонот экен. Барып эшигин такылдады, эрте менен эрте, устаз ачат экен, эмне болду? Орун жок дедим го сага. Устаз дейт экен, мени Пайgambar жөнөттү дейт. Кантип? Түш көрдүм, түшүмдө Пайgambar aleyhisselamга арыздандым. Пайgambar aleyhisselam мени сага жөнөттү дейт. Мына келдим дейт экен. Бала алдаба дейт, түштү бардым көрө берет дейт. Балким көрбөгөнсүң, алдап атасың мени, бир далил керек буга дейт. Дегенде Пайgambar aleyhisselam сага ушул сөздү айтышыңды буйруду. Зумара деген сөздү сага айт деди. Дегенде баягы устаз кары адам турган жеринде өңгүрөп ыйлайт экен. Баланы колуна кармап алып келет экен, отургузат экен. Бала сурайт экен да, устаз эмне болду бул сөз зумара деген эмне бул? Дегенде эмне дейт? Бул аксакал кары айтат экен, мен дагы түш көргөмүн дейт. Көп балдарга Кур'ан жаттатканмын дейт. Өмүрүм Кур'ан менен өткөн дейт. Түшүмдө Пайgambar aleyhisselamды көргөм дагы Пайgambarдан, я Resulallah, өмүрүм Кур'ан менен өтүп атат. Кур'ан жаттатып атам да, карылар кыяматта бейишке кантип кирет? Бейишке кириши барбы булар? Кандай? Белеги кандай дегенде Пайgambar aleyhisselam Аллах Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Зумара деген сөз бар. Не? Карылар кыяматта бейишке топ жамаат болуп кирет деген. Көрдүңөрбү? Мына ушундай бул улуу нерсе, Кудай таалам өмүрүңөргө береке берсин. Амин.